Sila Fest je deo lanca filmskih festivala CIFT koji se održava pod okriljem Svetske turističke organizacije. CIFT okuplja najbolje festivale ove vrste filmova u svetu kao što su New York, Los Angeles, Varšava, Berlin, Cannes, Porto, Beč, Istanbul. Ova jedinstvena ekološko-turistička manifestacija na našim prostorima okupiće desetine režisera, producenata i drugih stvaralaca turističkih i ekoloških filmova iz čitavog sveta koji su se našli u užem izboru za festivalske nagrade. Od 180 filmova koji su pristigli, selekciona komisija odlučila je da žiriju i festivalskoj publici prikaže 72 najbolja ostvarenja. Izuzetan značaj ovogodišnjeg festivala daće i engleski filmski stvaralac Colin Arthur, koji je ujedno i predsednik žirija. Arthur je sa svojom suprugom Sarom radio sa najvećim svetskim imenima, od Kubricka preko Davida Leana do Ridleya Scotta. Osnivač je vlasnik čuvene kompanije za filmske efekte Dream Factory. 6 filmova na kojima je radio nominovano je ili je dobilo Oscara. Sila Fest, osim filmova koji su najvažniji segment festivala, gostima pruža i prateće manifestacije kojima se obogaćuje ovaj događaj. Za jubilarnu godinu planirani su izleti do Stare tvrđave Ram, tvrđave Golubac, Lepenskog vira, Gvozdenih vrata. Predviđena je plovidba Dunavom, takmičenje u ribolovu na plovak, predstavljanje kulinarskih specijaliteta, koncerti. Zbog svega ovoga Sila Fest je poznat kao festival na kome se ne spava previše.